Here is a quick sneak peek of this street match. The winner gets 200 Rand and the loser walk away with 50 Rand. Watch till the end to see who the winner is. Let me know in the comments what we should do next. Remember to like and subscribe. This will help me grow my channel. Ja. So 11 minute oor is julle klaar. Kom Steven. Steven, jy loop voor. Jy loop voor met die meeste punches. Lekker. Almost. Lekker, Steven. Daar's hy Steven, hy's in. Lekker, Steven. Lekker, my ou. Come on the grass, come on the grass. Kom Steven, 2 minute oor. 2 minute oor van die ronde. Punches, Jerry. Steven, gaan in nou. Gaan in, Steven, in. Reniertjie, kyk jou moffie, dis jy man is. Jou fucking haas. Kom Steven. Moenie nou opgee nie, my bro. Ja, lekker. Daar's hy Steven. Hoes hom Steven. Was op die tuin. Steven kry 'n lekker hou in. Jerry, moenie vir die kamera nie hou. Kom boys, kom. Ja. Net so Steven, net so julle voor. As hy Steven, power punch my bro. Ja, lekker. Ja. Yes, that guy is so big, not the fuck. Kom Steven, 5 seconden, 5 seconden. Gooi hou die hele tyd. Gooi hou die hele tyd. Okay, finish. Klaar Steven. Ah, Steven is daar.